Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na polwan. Nabangles nga isyo. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Ay, namasayo man na itang isyaw. Wayne, nagbuyak at adamanan. San mo't langan na malmalpas? Kung na yung araw. Adon, ti masurong. Di na pa ila kating. Wino, masuspindi ma tapno patas ti laban. Kumaa, yung adan samot ng aksyon ti presidente. Amasapula bumabakano ni ti pwestura na dyan na apuintaran. Makauma. Ay di mo't makauma adilawan. Winuboyan ni ti social media. Adulat tamot ti masao. Dagiti kakadwa. Ikapoy ti mapaspasama. Talaga kasta. Sungawan lata. Rumigat ti panagbiag dagiti siguday na marigrigat. Bumakbak ng matlatan dagiti siguday na baknang nang runa ket sana makontrol ti presyo dagiti gagatangan ta inti rumot alubong nga ruday ti aparikot. Anya nga ron nga eh. Ngem kuma rumbeng ama ipaalun-un iti buaya dagiti maduktalan na mangungundaway. Ha? Wino saan? Patukawan iti karasaan. Wino papulipulan. Ken ipaalun-un iti beklat. Anya. Wino ipasida-ida iti tigre. Wino liyon. Maluksawak yung Tatang. salbag ni ayat. Kanun to? Makalungaw ni Juan de la Cruz ngay. Agure tayo lata. Nang runa kat adamanan nabara adamag. Di pa'y nabuya da jaya. Ang yaday ta? Di mo't na panidi Belgium ni PBBM iti kalabas. Wen, taday na tindaran na asamit. Sigun iti damag. Saan ko nga mo ano, patinyo ano saan. Isumat tinabuyak. Ang yaday ta? Irwar kanon ni PBBM tinasurok at $200 billion nakadeposito ijay ang Marcos Wealth. Aniya? Kat nairanta kanon na ita akwarta para iti panagduras ti Pilipinas. Wow! Sana all! Hey, nagmayatain. Hanggang siyempre, adulat tamot ti sana mamati. Kan ibagada anakaw na yaman na ita. Ay, day tangarod ti parikot. Tano may papan iti day ta pamilya. Ado, ti agsibu. Wino agburek ti darana. Amok pa yan. Nupod no na kita kinabaknang kat may paay iti pagilyan. Nang runa iti panagduras ay di dakit kumagyaman.
Ay, na. Pimanawan ni katugangak. Unay katasuronan kanagiti agar-aramin iti maday. Agabaan niya nga iti maraminan na. Ay, sumaron wakto langan iti barangay Holinton sa mangpet ni Rosa. Nagbayag mo ito na iti napanan na. Ilad ko pala dito sa alas. Nagsurat akla ko ma. Medya itong barangay hall. Oray kat nakaarami na ko niti plat ko iti suratek na istorya. Dakkel man ang tinaitulong ti idadagas ni katugangak iti balay. Nakaitid kanya kay iti idea. May papaniti suratek na istorya. Mapalatan. Jak manan malaptan ditugleb ko. Hay, imbaglakit din. Ipalawak kan ipasiminto tayo matlaang ang tikalsada dito'y nagbugsutan. Ay, katuwa na. Alerto kaming opisyal ti barangay ita, Bireng. Kas makita yung mat. Kaano lang nagtugaw kaming adan proyekto amar arami dito barangay tayo. Wan nga ron kagawad tapwak. Bilib kami nga ro da bumarangay. Dagos nga da proyekto yo. Kan imbag man, ta sino katam ni bakit mo akagawad. Si Mublat ka nagkandidato kat nangabak ka mat. Ay, wala. Tawan nga runar aramidan da ini. Isuasim mo ka ko na. Katagasam da ita kinalibtak mi ita. Bireng. Dakkel tinagdumaan ita. Ti admin mi. Itinapalabas. Wan nga rod. Adamat kit di waiting siya da project da iday. Saan da kanumat a resolusyon da ijay. Ay, puno na ita. Naglalastog da pa ya. Awan mat may palastog da. Ay na. Sobra samot da ita ngayon baga makagawad tapwak. Ay, puno timbagak Bireng. Awan manlat may palastog da. Kwa, kastaman kit diti waras mo ada magkaragiti ka baranggayan. Anya? Iwaras ka? Wen, imot si katay ibagbagada aradyo tinagbugsutan. Takas laka kano day tay kalibtakan a reporter iti radyo. Anya? Nagalasmat day tanong kasta tibagbaga dagiti tao? Ay kwa, pasensya kan, nagmaritisak mo tayo. Angam, aramidem dem bagak, wen. Tapos nomot, istoryam karigiti kabaranggayan dito yung nagbugsutan timbagak. Tapi nagbalinak pa'y amarites? Saan aya apod no? Saan? No addaman may padamag ko, katpudno amen. Sa anak ngagparparbaw. Ay, nasaya at lang. Ang uray iwaragawag mo itinagbugsutan timbagak. Takdrak, Bireng! Anyat si Dayo, nanang. Daytoy, agpakbetak man. Sinagpawag iti bagnet manipudbigan. Ta nagpawit ni Laylin nga anak day di kumpare Chris. Wow, nagimasan. Dayta, tinaimas ang pangaldawan. Kat na kayo ngay kung dumay, anyat si Dayaw. Nagangerak iti kukod ti baboy, nanang.
Inlaok ko iti white beans, kan sinagpawak iti bulong parya. Apaw, tay paboritok daytan Idi awan pa'y nariknak apan nagsaksakit ti gurong kao, ay kayat ko dayta. Ngamita, gartritis, sakmat nga minag. Unan niya. Uri ni tatang yaw, adamot marikrik nanan arayuman Iso asan kami unayin nga agsidsida ka dagiti bukbukal. Ay, sayang. Agsubliak to ko matapadigwan kayaw. Aya, mabalin mo't lagta, si damit ipadigaw, italaang mo't. Sagpaminsan laang mo't anak kaw. Asan aya? Iso sigmunto lahat na ti ipadigaw. Uwan nanang. Masapol mo't katibagi tayo, dagiti bukbukal, tataraon ti puso da ita. Tapno maliklikan kanot pa nagkabaw, itulod nga min ti puso, ti mensahe, iya utak. Kasta? Wan, dayta ti sustansya dagiti bukbukal. Taraon kanot utak ti sustansya manipod ka dagiti bukbukal. Iso arumbang laang amang ipaunag tayaw tapno di tayo nasapang agkabaw. Ay, uwan nanang. Aya po, napnapanan ay nga ni tatang maun. Dayta gaya man. Sa pagdagita at tao. Apay ay alakay. Apay tatang, adda ka ungat yaw. Ay, dagiti kabaranggayan akong trabida Hagasem, masiminto lang aruden di kalsada. Adu pailat sa uda. Masulatan kanun aja kanal. Kibur at talaga na dya Mrs. Dilim. Anya. Apay. Anya ti reklamo ni Mrs. Dilim, tatang. Nabainan iti husto Tadi namut amu ti lawlawaten na. Reklamo reklamo. Ngam di namut kit kita jar aramiden dagiti agtrab-trabaho. Aguray ka. Ay. Saan aya akagidan timburnal nga aramiden dagiti agsimento di kalsada? Wanmet. Iswa nabainan iti husto Dadya Mrs. Dilim. Sumanaw. Ngam di namut amu ti sasawon na. Ala, husto day tatang. Ag-high blood kayo manan. Isumat. Day takit din ti pakas stroke ang mat lakay. Ne, pare, itay pa'y apalpaliwan ka. Itay pa'y anakatakder ka dita. Idinto takas taunay mo ti panagkalkalimdusan na kita kakadwam. Nagsaur kan ngay at trabahador. Isun sa mo ta nagbayag amalpas ti project mi dito nagbugsutan takasta kayo at trabahador. Awan na, malugin ti marangay mi no kasta kayo at trabahador. Nay, sino ka kaday, kabsat? Siyak ni Kagawad Tapwak. Kagawad ak dito nagbugsutan. Kat adda kalintagak amang kita iti project mi amay implement. Da kami nga opisyal itan ti barangay ti akin project iti raytoy. Anya? Project yaw? Ay, anyan ti tao. Ne, mangin insulto ka kaday. Manunga ti kagawad akaskin ka, kagawad Tapwak. Anya? Ay, kaasi pa iti barangay nagbugsutan. Takagawad kagayam ditoy. Hoy! Di nak-insulto ang trabahador ka lang, ha? Kagawad Tapwak. Ne, Chairman, imbag tada ka. Ha! Sadot na ito yung trabahador. Sukatan yun. Agasem, nakamatidirkit din idinto ta. Stop it, Kagawad Tapwak. Ne, Chairman. Sakbay nga agsao ka. Amumpay nga umuna no asino ti kasangsangom. Tapising ka lang kuman. Engineer. Pasinsam lang kuman tayo ti kwatit akagawad. Dadi na amo tilawlawatin na. Dakkel nga min ti ulaw na. Ay, anya, engineer. Maawatak, Jerman. Itay pa'y laang. Amukon amakirkirasan ti utek daytoy. Husto ti kunayo. Ulaw akagawad.
Ada ka kwatit na. Aqua, kastinay. Jack amo, no anya ti adda a panunot dagiti kabarangayan miti tinagbugsutan engineer. No apa ingin ramraman da a binutusan ti kwatik. Nasaysayat mo dila kumaan natuloy ti barangay ken iski eleksyon ita Desember. Tan nasukatan dagiti ulaw akas king kuana. Ni, sana kakwatit. Ikwa. Engineer, ipakawanan na kumapo. Agawid kan kagawad tapwak. Ang mga no itapwak kapay di tar aramidin da pundasyon ti building. Panaw! Malmalpasan ti project na ikabarangayan. Mangipakita da ita iti kinaalerto mi asimukat nga opisyal. So ngayon ton Mayo wano umay a barangay kaniski elections. Amuyon ti ibot-butos yaw. Oh, kaya't yung ti libre a merienda. Agorder kayo lang kani inasak ka. Kaya nga, magparumay. May salaan ka! Dito, dan! Biskwit ka niya! Ay, pasensya mi dan inasak ka. Ikam amin ida iti kayat da merienda. Ilistam, tinagan ko ditan. Ay! Aguray ka man! Ay, kahit ko. Ano? Sa nga wiwuyan tilista anti utang mo dito yan kagawad tapat. Utang manan ti pamirinjam. Inasak ka. Honorarium kami no biga. Bayadak to aminen. Ken addan to ipabarato ni engineer kada kami nga opisyal. Ipabarataw? Wala. Ta sigurado ang mga habak na iti kontrata na a project dito barangay tayo. Dakkel lakit iti kickback da. Ibingayan da kami lakit da eh. Nay, agilibre kan sama kagawad tapwak. Ilibre ng mata. Ay, agorder kalatan. Akin inasak ka. Anya dya ibagbagam? Ada barato yun kan engineer? Ay sigurado na ita. Tadakkel lakit diti makickback da. Malpasan dya project. Angem. Basit la kada kami akagawad. Ni chairman at sigurado adakkel ti barato na. Ala, kagawad tapwak. Tila lablabi dermaun. Agmarmaritis kan. Ne, ibagbagak lang matagpay subireng. Oh, inasak ka. Ikaman iti soft drink kan biskwit ni Bireng ta agmirindamay. Ay, anyat kayat mo, Bireng. Ay, awan ti kayat ko, inasak ka, kan nabsugak pa. Sige, mapanakon. Inak man agistorya. Ay, Bireng! Sa dinuting ka pag-istoryan! Ito barangay ho! Anya! Ay, Mexican! Tapwak! Ayan ni kagawad ha. Ay, adda ija istor ni ina sa ka-chairman. Ang agparbang kayo. Kayo ti maabak, no pa'y luyos kayo iti pungtot yung kanikagawad tapwak. Ay, ikakiti karni di nga na di kwati ta kagawad no makita. Ay, na, chairman, agparbang kayo, Ngam sigurado ka? Imbaga na ti maipapaniti kickback ha, Bereng? Wan, chairman, di ure man agpiwi sak itan no di agpaiso di imbagak. Kan adda ni ina sakka makasaksay. Di kwati tatapuak. Paiman. Ay, chairman, papanan yun! Hinna kita pagkitimpierno ti kararwada di kagawad tapuak. Anyat klase mabarangay kagawad ha, tapuak. Anyat sasawa ma project ti barangay yung masamsaminto ay masimsimento a kalsada. Ne, nakita saan tayo a project yung dahi ta, chairman? Da tayo tinakatugaw. National Fund ti nagtaodan ti kwarta dita.
Nayon pa'y langi diti build ni ex-president Digong. Kat itaan ay tuloy ang may implement babaw ni ti build more ti kabarbaro nga administrasyon. Aya? Mangibabain ka kagawad? Labid ka labid, adi mo amo ti lablabidem? Nasaysaya at laplasteram tangiwat mo ngem ti pagbasulam pa Nay, kunak man no kwa. Manyakwa! Di kwa ay tay nga ruda pabarato na kada tayo. Di mat adamat kumamabingay tayo iti kickback na. Kickback na rupa. Ajan! Yeah. Apa nga agtapis ka nga, Chairman? Chairman. Nagyaman ka ta sa na round cake yung nagdisulit na tuktok mo tapwa. Ay, Adda da engineer di barangay hall. Hingkag pa rin to mga itisangwanan da. anya? Anyam? Awanan ti adwasaw. Hingka agpakawan kada engineer. Tanusan. Paibalod kan paikat na ka nakagawad. Mangibabain ka in the world. Engineer, pakawanan na. Ay, salbagkit din amin na iti abibig. Mangisarsara. Sana balik ko mano pa kay ranudak matilablabidan na ang iawan sa matkikba. Ay, anyan akita ti kagawad dito, Chairman Gusteng. Payakit kita anak natlatan sa kagwingiwing. Ay, kwa, engineer, san ka nga gungungod Ay, kwa, kababain nga minda ito akagawad. Talaga adi mo amo ti sasawam si kakagawad. Engineer. Si katay makuna nga low IQ. Saan ka makauawat? Sakit sa ukasaw? Plaster man langan day tabibig mo tapno di na kayo brubo. Kwatit kan sakit di ngagpaiso. Imbagak day taking kwanan, engineer. Ngumawang kanot ko kwatit na. Nalimbong kanot ti utik na. Pulos mat, adi na amin na nakwatit. Tangay saan ka mat gayam akwatit. I-report kan kini mayon. Ay, saan na? Saan? Di nakireport kin mayor. Awan kwatit ko. Ay, kwatit gayam. Uwan, ada ko kwatit kon. Plasterak to ingiwat kon. Ay, awan mo tapwak. Ulaw. Kurak na puno. Tagtagainap na kaya. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.